Konferma ċara illi fadal sal-2041 sabiex pajjiżna jara l-ewwel linja ta' Rapid Transit System kompluta. F'telefonata li kellu fuq Campus FM ma' Andrew Azzopardi, il-Ministru Chris Bonnet ikkonferma illi fadal sal-2041 sabiex il-Lavalette Line l-ewwel linja ta' Rapid Transit System tkun kompluta. Il-bidu tal-Malta Motion jibda ovvjament tħaffir testitu dan kollu, ma jibda l-bini fi 2031, 5 snin oħra. Kollok parti minna l-esta fi 2036, 10 snin oħra, u jkollok il-finished product fi 2041, 15 snin oħra. Allora mux hekk kollu 71 jien. Biċċa minna jekk kollox imur bwiċċi, biċċa minna tkun diġà nfetħet. Wara 10 snin ta' wedi l-Gvern għadu qed jistudja sabiex issir ir-Rapid Transit System f'pajjiżna. Fil-fatt l-istudji ġeotekniċi se jkunu qed isiru fis-27 ta' April u fl-4 ta' Mejju ta' din is-sena. Wara 10 snin ta' wedi minn gvernijiet Laburista. Fil-fatt fl-2016 l-issa ex-Ministru Laburista Joe Mizzi kien ħabbar Strateġija Nazzjonali għat-Trasport, bilan li jsir masterplan sal-2025, ċoe sena ilu. Trasport tal-massa, magħruf bħala Mass Rapid Transit. Imbagħad ftit xhur qabel l-elezzjoni ġenerali tal-2022 jiġifieri fl-2021, il-Ministru Ian Borch dak iż-żmien responsabbli mit-trasport ħabbar il-Malta Metro minn Pjazza Tritoni b'nefqa ta' kważi €900,000 b'tinda, pompi u edit biex sentejn wara l-istess gvern Laburista qal illi fil-verità realizza illi dak il-proġett ma kienx vijabbli. U issa il-Ministru ta' Traffiku Chris Bonnet ħabbar mill-ġdid sistema ta' Rapid Transit System, bid-differenza illi rotta se tinkludi rotta taħt l-art, fuq l-art u anka aktar elevata, li f'intervista li saret is-sibt filgħodu konferma illi se tkun qed tieħu sal-2041 biex titlesta. Dan dejjem jekk kollox imur sew, kif propju spjega il-Ministru Chris Bonnet.